Oh, hey there guys, my name is Logan's Finger, and today I'm going to tell you about funny stuff. Ha 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 ha. A neba ozbiljno sad. Dobrodošli u najnovije izdanje Logan Vloga. I prije nek što krenem na aerobiku sa starijim ženama, odnosno Amerikankama. Okay Samantha, good. Let's get those hands up. Work those shoulders, good. Up more, work those muscles, good Samantha, good. Kimberly, what are you doing? You are doing it all wrong, damn it. I need to get my hands on again. Ima da vam ispričam jednu priču što se zove Kako je moj buraz postao Vin Diesel. Uživajte. Dva agatlas, najveća faca, velika mi kuća i jaka sam maca. Kada jedem, uvijek stavim malo luka. Dragi i drage moje, prije nek što uđem u to da vam pričam kako je moj burazer stvarno postao Vin Diesel, mislim da je važno da vam kažem prvo malo o Americi. Amerika vam je takva zemlja da biste opstali u njoj, vama je neophodno prevozno sredstvo. Dakle, bez auta nema ni života. Zato su naši veliki prijatelji Amerikanci omogućili svima da kroz jedan veoma jednostavan proces dođu do svoje vozačke dozvole. To nije kao što je na Balkanu. Meni Raja uvijek priča preko Skype-a kako na Balkanu maltene nemoguće dobiti vozačku dozvolu dok ti ne izvodiš par stoja i ti ne platiš debelo nekome da te pusti ili da ti položiš. U Americi, kao što sam rekao, nema života bez auta. Sa 15 godina vi već možete položiti za taj permit. To je dozvola da vas neko može obučavati, naravno ko ima vozačku dozvolu. I sa 16 već možete izaći položiti i dobiti vozačku dozvolu. Veoma je važno da imate dobrog učitelja ili namicatelja znanja, da vam omogući to neko lijepo znanje koje će sa vama ostati zauvijek i koje će vas naučiti kako se vozi. Ja, hvala Bogu, sam imao svog oca, Irfu me naučio sve što treba. Jednom sam samo, kad smo se vozali, odnosno kada je on mene obučavao, ja sam jednom zaboravio da upalim žmigavac i on je meni nabrojao sve od A do Ž. Ja više nikada nisam zaboravio da taj žmigavac, jer dan danas se samo sjetim Irfe. Kada te osobe, odnosno djeca od 16 godina, dobiju njihove vozačke dozvole, na roditeljima je da im oni kupe neko auto. Ako su jedni od pametnijih roditelja, kupit će im neko bijesno auto od 30-40 000, sigurno Audi A4, turbo sa velikim felgama. Inače, takva djeca najbolje uspiju u životu, nikad nemaju problema sa zakonom i nijednu kaznu od policije nisu dobili i tako to. U školu me vozi, samo auto pravo, sa mnogim sam, pjevačicama spavo, sa sobom nosim svoj mali karabin, jer ja sam guzonji sin. Ali ako roditelji žive u nekim normalnim primanjima, onda će on svojoj djeci omogućiti neko normalnije auto. Stvar sada jeste, odnosno dilema je na ovoj djeci šta da kupe. A ovako jedna personalna anegdota što se tiče te kupovine auta. Meni je stari rekao fino, prvi dan kad sam položio, kaže vajde, pošto si ti papak, ti ne znaš vozit, neš ti dobiti nijedno jako auto da mi budeš fin dečko i neš dobiti neko, znaš, pehlivanersko. Nego, ti ćeš dobiti fapa. A meni drago bilo, ja sjeo onog fapa, idem u školu, vrzim onim volanom stari. Nikad nisam imao problema parkirat. Jedan dan došao u školu, nema nigdje mjesta, ja se parkirao na Eclipsu i na Civica Jarane. I od tog dana sam uvijek imao mjesta da se parkiram. A lažem vam, nisam dobio fapa. Htio sam dobiti fapa, nek mi stari kupio bager, ali eto, hajde. A sada ide jedan EPP. Kao što svi znate, kod Logana su oglasi i reklame besplatne. Stoga ide još jedan veliki oglas. Ovo je dakle za Ivana Pranjića. On se javljao, stavljao oglas da je babysitter za sve cure od 18 do 32 godine. Dakle, dame, javite mu se, ostavit ću dole link u deskripciji. Haj sad vozdana. EPP, Pa salta ga dragi, kako se sad ovu priču uklapa tvoj buraz i Vin Diesel? Pa reći ću vam, ali zato vam moram još informacija reći o Americi. Dakle, većina djece su normalne ovdje, ono što je. Ali ima mali dio djece koji se bave tuningom. I ta djeca kupe neko staro auto iz 1805. godine i oni ga, znaš, fino šminkaju, tunaju ga. Tvar u tom svemu je što taj tuning koja ta djeca radi, dječurlja, pa ne
znam da li je to baš tuning. Svaka čast ovim likovima u St. Louisu, a vjerujte mi ima i par što stvarno znaju šta radi. Mislim, kad im vidiš auto, ti bi rekao Antun Sena je radi. A i vozi je baš ono, ti bi rekao Antun Sena je radi. Ali većina dječurlije nema pojma u tuningu. Njima je tuning da promijene ulje 3 puta sedmično, promijene air filter i naspu malo goriva. To je njima tuning. Halo. Uz to šta rade, stavljaju neke senzore u aute, ali to nisu senzori. Uzme lik ba digitron i zalijepi ga selotejp trakom u auto. I kad mu uđeš u auto kaže, ovo ti je moj senzor za kalkulisanje. Halo, bolan. Idi kalkuliši neku trebu, nemoj mene kalkulisat, majke. Čuj senzor za kalkulisanje. Znam ti ja tablicu množenja. A imaš onda ove likove što malo više investiraju u svoje auto, pa uzmu one grafičke kalkulatore. Onda sa za časa matematike, odnosno prepišu neku formulu, odnosno onu jednačinu i onda kad dođu sjednu u auto ubaci onaj grafički kalkulator i ti sjediš pored njega, gledaš šta radi, a ti dobro znaš šta radi i on se okrene i kaže vidiš, ovo ti je moj grafički senzor koji grafički kalkuliše. Meni izađe parabola i kaže mi lako u slici šta je to. Vidiš ti to kalkulisanje, drug. Ponovit ću opet. Ili kalkuliši neku trebu, majke, nemoj mene kalkulisat, svega. I onda imaš one likove koji neće da potroše malo više para na neki dobar sound sistem, pa da ideš ko pravi crnac kad prolazi from the hood. Ne. Oni ti odu u Goodwill, a to je jedna radnja gdje je sve polovaža i tu malte ne kupuje stvari za 50 centi do najviše $4.38 centi. Tu inače se može fini ovako stvari naći. Ali ovi ljudi odu, odnosno djeca, oni odu u taj Goodwill, kupe od linije, znači uzmu one zvučnike, onda imaš Hitachi, Mitsubishi, Toshibu, Sony, šta već, i stave jedno 4 do 6 zvučnika nazad u gepek, i onda oni to sve spoje fino, tamo, vamo, lijevo, desno, do akumulatora, i onda kaže, Saltaga, hajde vam vidiš sound system. A ja ono, od prijatelja Burazer, hajde, znaš ono, od prijatelja Burazer, moram provjeriti, ne mogu sad biti papak. Odem, vidim, gledam ono, pa vala da vam kažem, kad sam vidio sve one žice i sve ono, neko bi rak dobio. Pa sigurnije u mikrovalnog nek od njeg u auto. Svega mog. I sada kako se u ovo sve uklapa Vin Diesel i moj Burazer. Pošto se i moj Burazer bavio tim nekim tuningom tamo vamo. Ali stvari, to mi nemojte me shvatiti pogrešno. On je bio jedan od likova koji se ozbiljno bavili ovim stvarima. Dakle, radio je i debelo je radio da zaradi sebi da ima da tunira auto. Vozo je onog Kamara, to inače mi sada zovemo Kamara Govana, jer kad uđeš u njega dobiješ potres mozga. Stvarno, momak je znao što radi. I on se jednu noć vraća, dolazi ti on kući kroz vrata, gledamo na igru Call of Duty-a, znaš, naveče, kasno, jedan naveče je bilo. Ulazi ti Buraz, nosi ovako kutiju. Reku, Buraz, otkud ti ovako kasno je ran? Kaže on, pa eto, došao ja malo kući. Zezao se, znaš. Reku, šta to nosiš, kakva je to kutija? Jo se pravi Jaro, kaže, ovo ti je moj plijen. Reku, kakav plijen bolan, Dino? Kaže, večeras sam ti bio pravi Vin Diesel. A on baš obrio glavu, znaš, nabildo se momak ono pravo, ima onu bijelu kratku majicu, isti Vin Diesel is Fast and the Furious, ba. Neko je povjerovao, ja povjerovao, bolan. Dolazite Dino fino. Rekao, daj molim te pokaži šta je to, taj tvoj plijen. Kaže, hajde prvo ispričam šta je bilo. I pričao meni, hoćeš ti on do parka, to je neki park gdje se sad tuneri svi skupljaju, gdje se oni trkaju tamo vamo. I kaže, bio je tu neki lik i sad ti da se trka s Burazerom. A Burazera, ono mašina, tače ba, većina ove djece kupe ba nešto od 5 konja, ugrade neke čipove, tamo vamo imaju 16 konja i hoće da se trkaju sa monstrom od 400. Halo ba, niđe veze. A gdje bi nešto krenuo u priču, sad da vam kažem na brzinu. Znam lika, lično, jednom je on htio tunirat svoj auto i on ti je ugradio neki overnight part from Japan, neki čipić mali u auto. Stavio ti on, a napolju, zapamte, napolju 105 Fahrenheita, znači ovih velikih njihovih stepeni. Kad čuješ 100 stepeni, mislio bi je stavak virula. Pa jes bilo je stavak virula, kad vam kaže. Dolazite lik na posao, kaže, joj Saltaga, daj mi drugu mađu da se presvučem. Rekao, što je bilo? Ma ništa, došao mi tunirao ja cijelu noć, znaš, auto, pa malo vruće. Rekao, pa šta
sad to ima sa tvojim autom, imaš klimu. Pa čip mi pokvario klimu, jerane, pa sam se samo znojio. Znači, lik ba sebi ugasio klimu u autu sa tim čipom. Ali znači, da ne skrećem sa saradnje, znači, htio taj Aro da se trka s mojim burazom. Tamo vamo šta će biti? Oni su se valjda trkali best 2 out of 3, moj buraz je pobjedio 2. I valjda moj buraz mu je htio, kaže, ajmo staviti lovu, da se trkamo za lovu. $100, ono okruglo fino. Gleda li kaže, pa nemam keša na sebi, sve sam potrošio, ali sam kupio ove patike danas. I svi znate da vam ne pričam zaba šta se desilo. Moj buraz danas nosa te patike. I eto, to vam je ta moja priča kako je burazet postao Vin Diesel. Znači, ako želite postanete Vin Diesel i vi, sve što trebate da uradite je da obrijete glavu, malo se nabljate, obučete bijelu ovu, kak se zove, majčicu, naučite cijeli film na pamet i onda možete vi govoriti I never knock on nobody! Vi ćete biti kao Vin Diesel i moći ćete osvajati patike od naroda, što jest. Za kraj htio bi da vam se zahvalim svima na gledanju, hvala vam što me podržavate, najbolji ste. Kratko da pozdravim Stjepana Stipu Bodlovića, on je moj najveći fan, volim te druže ko da si mi brat i ako Bog da dogodine da se vidimo, jel tako? Jes. Na brzaka isto pozdrav za Vedada Hečića, legenda si, Guard Stories, you're the man. Jedan veliki pozdrav za Amira Hadžića, hvala ti druže što si ono uradio za mene, evo ide jedan veliki i za tebe, što je. Ostali, ako Bog da, bit će još pozdrava, nemojte se ljuditi, pogledajte ove dole ljude u deskripciji. I za kraj ja vam ostavljam Emija da vam on nešto tamo prokomentariše, ima neki vic da vam ispriča. Aj, pozdrav! Prije nek što vam zaboravim ovo reći, jedan klip veliki dolazi od nas u kolaboraciji sa svim velikim poznatim ličnostima s ovog našeg lijepog Balkana YouTube. I samo da napomenem još te velike jedne poznate ličnosti, da mi pošaljete naš. Haj sad, evo vam Emi, čao! Kako se na bosanski kaže DNK? Da nije komšino. Hitva Agatlas, najveća faca, velika mi kuća, jaka sam maca. Kada jede, uvijek stavi malo luka.